Again, risk reward ko winning ratio in a labor. Idea coin a risk low city matuna reward su fungadova. The fungadova rewata. I do be ratio. Sigi, can I say risk reward ratio aduga. Winning adi win gi magi win rate percentage da si jing min se ko so mi ha pe ngai boy na wari oina nga tang sum jing se koi na any thabak am taw matam dan ko risk ti dum lawin ra se ko ne stock market trade taw ga su risk lawini adi di ko na business ma sa ma start taw re khalo da su risk ne ko pan dukan nama open tawre khala du se risk ne atra even ko na low sing uraga adi sahi magi low da thabak suraga adi fau thara khola ka tawre me se risk ka kane ko ado in low river risk tu gi matungina ai gi reward se kyam jam na phangbu ya ge hai buduni aina risk low khuding maki reward se ko matam khuding mak ta phangane ha su leite atra adi कोई न ममांग चाहिए जैसे फौजिंग लोग न वो होना बता तो कि मतिक वाना की लौसिंग लोइना लोइसिलम मतुंग द लास्ट इसिंग लेते देना फौ सात पंगम देना तो पस तुम जाओ को सेम दाइन तौर कोई सिदा सु स्टॉक मार्केट सु सम माने को स्टॉक मार्केट सु सम माने कोना सैगी इन लौइबो रिस्क तो अदुगी रिवार्ड से सबसाना फंगन है बलाइते समटाइम्स लॉस और को जाई कई मतम दना प्रॉफिट फजन फंगु से को risk reward ratio se sida koi 1:1 ko 2:1 3:1 4:1 5:1 gain le ko sigi mai kanu si jing mina si ko 1:1 si eno ne ko gi aina lupa magi risk lo matam da lupa magi reward phangna na ba hona ba risk se lupa mani ba reward se lupa mani ba ko adoita di ai gi ngasai gi loss oibagi chang se natragan aina success oiba hire se success oibagi chang se aina 50-20% da success oide adi 30% so 30% success oiga so engom da profit laite have ko adugo 40% means aina trade se tara sange khala se trade tara sangba matam sida 1:1 ko lupa ma risk lawraga lupa magi profit la ko matam sida mid tham view ko kanano horen question hangam dai da sum kano to biro 1:1 gi se emga halake 1:1 gi hari basi gi risk reward ratio se sida hari se mid of the tham view kana gino कोई सक्सेस ओइबगी रेट से 20% सक्सेस ओइबे मतम दा आई प्रॉफिट लेते बो नॉट प्रॉफिटेबल ने बको अदुगा 30% ओरेगा सु प्रॉफिट लेते 40% सु प्रॉफिट लेते तो 50% ओरे कांदा दी ब्रेक इवन पॉइंट सिदा दे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की जोन ने अदुबो नो लॉस एंड नो लॉस कनो प्रॉफिट की जोन ओरेगा सु करी ओगे कांदा सिदा इंगोम दगी कोगी ब्रोकरेज का ब्रोकर की चार्ज ति सतुरिबो ko se hai se koi phajana kano tawge jing min se ko di kano da ko gi se ai kano da lake dai ni mamang da pdf se ma thamgi bani ko se jing sida hai se kaino risk reward ratio ko sida lai se lupa am edi 1:1 hai sida aina lupa manga gi risk law re khalasi lupa manga gi profit law re khalasi hai aina lupa manga si puthoga ai trade tawreba aduga ai profit se lupa manga profit oibaga ai trade se tueba ko adu hariba sigi rate se 1:1 sida ai lagadi ai trade tawbagi kino se kari tare trade masing se aina trade tara tawba matam da ko trade tara tawba matam da ai yamdrab da trade se more than ai 50% de ai success ohengadabne haibni ko karigino haigadi masai sida winning ratio aina malai se aina winning ratio hapse hapse dei se
winning id akoina win tawbagi ratio amasu amuk jenggadawri basida sigi winning ratio se ngasa ina trade se tara tawre khalasi ko ai chumda calculator da kana da laki ko wanda che lupa manga da trade ko manga se success ore khalasi lupa kun manga gi profit ne manga da trade manga amasu muk loss ore khalasi adoita de gi 25 se loss ne badu da ingom da no loss no profit ki zone da leire ko ado ngasai no loss no profit ki kano sida 50% sida leire ga su ingom da loss kar di oiri ba kai no loss oiri se gi broker charge ingom da loss oiri jai ka se example no ne jing se aina sida 1:2 ko 2 da example jing se ko 1:2 sida ina risk rewards agi ratio se 1:2 sida trade lawre khalasi haibadi aina lupa manga gi trade changu matam da lupa ani se agi profit oigada bane haibani adi lupa tara ko sigi winning ratio sida khoi jengu matam da 5:5 adi trade manga amana success oire khalasi trade manga amana loss oire khalasi adi 50% ne ko trade tara da ko sai se trade tara hagi ko adude aina lawri ba trade se 3000 quantity se lawre khalasi 3000 quantity lawragadi ko quantity amada lupa manga da lawbane ina ko lupa manga da quantity amda lawre 3000 quantity se lawragadi aina pula spend tawriba ai invest tawriba amount se kya ore 15000 ko yai ko sagi 15000 manga da lawbani na aduga aigi profit se 10 rupees per quantity harak bani na 3000 into 10 di 30000 hai bani ko aina success oiba matam da aigi success ore kan da lising kuntra ko loss ore kan da lising traunga hai bani ba sigi 1:2 gi ratio sida ko trade tawragadi yai ko adoi tadi masagi trade tara sida aigi trade manga ama success ore lower si manga ama aigi loss ore ne lower si success ore ba trade manga se 5 into 15 taw matam da 75000 ne aina loss ore se yai ko aduga 5 into 30000 equal to 1,50,000 ko si aigi profit ne aduda aina trade tara se pura complete ore ba matung da aigi loss na 75 ore aigi profit na si ore aduda ani si plus minus tawraga aigi lemhori ba aigi kano se reward se 75000 si aigi reward oine lei hori sidagi broker charge 5000 muk amma khaido kro adusu yamdra ba ingom da ko 65 70 di sum lei hogani ko sigi kano se sakhol poi ne ba 1:2 ore poi ko kaiguma sida 1:1 ore me khalase sigi 1 gi 2 gi jaga sida 1 ore me khalase 5 ore ni tra sida 15 ore ni sida 15 ore ni adu de si 75 la ani si 75 la ani 75 minus taw kan 0 tara ni ai profit su leitre loss su leitre but masai gi broker charge ta adu di engom dagi satui ni ko adu ni sida ina haining ni se 1:1 da khona trade taw ge hairagadi 1:1 sida khona trade taw ge hairagadi ai gi winning ratio se wanghan bada ka oiba yamdrabada 50% gi mathak ta ai di trade tara jang matam da trade taruk se ai success ohangada bane ko adu da gi profit kitang lakani trade tare oiragadi 7 trade se success oiragadi khare hena profit lakani ko adu 1:2 ko ngasai gi reward ki chang se khare hengala gadi ai trade se ngasai sida ina ngasai kano se trade manga ama fail oiba trade manga ama success oiba sibaw da ai profit sum lemi profit sum leiba ko ado kitang 100 ga jeng se mo 4 da jeng se 6 into 4 6 ore ga di si kya ta ne 90 tara mani natra 4 ore ga di 30 years sida baw da koi ai na trade tara sang matam da trade taruk shore khalase 1:2 da ko trade taruk shore ga khalase aduga trade se mari mana success ore khalase ko
3 into 4 12 natra 1 lakh and 20 aduga sida 90 30,000 lembi 30,000 du dagi koi 5,000 mu khai do 25,000 mu ti ngom da kan hoy bu ko aduna khoi trade taw matam da 1:2 se sida trade tawraga di aigi winning gi ratio se khara handraga su kai su kai diba aduga 1:1 da ina trade tawraga di aigi winning ratio se khara hengat pa daka oi ko sai tawraga ngasai gi 1:3 1:4 1:5 ko sai 1:3 da trade tawre khalasi sida de aigi winning ratio se ngasai gi fail oi bese masing jamaga success oi bese masing handraga su yarakani ko adu 1:5 da di ayawramani natra hariba sida ngasai gi na risk reward ratio gi winning ratio gi hariba sida kadan ka example no sum haise sida kanagumba question hangning ba leiraga di hangbiro aduga I chapter mu laki madan jawrabo okay bab ta dari natra ta halaki ko oh recording do I kano da YouTube da on live thado thambane adi masi recording to silaga amu upload to do pura matam yam sange ba kano se am sang bani na around 50 to 60 minutes the discussion se sum lak bani na upload to do sin da pura thabak amne ko ado koi na trade sang matam da nai se aina lupa 5,000 invest tawraga trade sang e khalase ko ado agi profit se ko I see the lake 1:1 hai se kaino e kanda nang na lupa manga invest tawraga di lupa manga phango hai ba ko se aina lupa manga da trade sangi ba e ko ado ita di agi profit su jamdra da lupa manga lo hai ni lupa manga da trade sang ba hai je ina je loss to agi loss se risk to lupa manga lo ba hai bani ko ina je agi risk se ekda kano se na aina kano gi 1 lakh ki trade sang ga 1 lakh ki profit lo hai nati ko ai ni nga thai hai se aina risk se da lupa manga se lo re khalasi adu de agi reward se su lupa manga lo ba hai di sida hai se 1:1 hai bani sibau di yari ko kana madan adu sida ngasai gi aina lupa adi 1 lakh ki trade tawre khalasi 1L gi ko 1L gi gano ga trade tawradi ko aigi risk se sida ina 5% gi risk lawre khalasi ko 5% gi risk lawre khalasi sida gi adu de 5,000 in atra ko 5,000 gi kano se aina risk lawre khalasi adu de aigi reward so ina 1:1 da di aigi reward so 5,000 kana lawre khalasi eko ado ita di ore aina sida loss oiba matam da lupa 5,000 loss ore profit ta su 5,000 profit ore ado ina trade tara sang e khalasi ko trade tara sang mu sida I trade manga ama success ore khalo da di trade manga ama na fail ore khalasi ko trade tara manga ama success ore sida into 25 la e khalo ko jadi sumbre na se manga kun manga ko 25 sida manga ama kun manga 25 ado de aina ai trade sida lising kun manga mange aduga lising kun manga amana profit ore ba 25,000 loss ore 25,000 amana profit ore ba ai trade tara taw matam da ado ida de ai se profit phangibra madan pulap ai trade tara si gi ni je kan da ai se profit te leibra natre loss te leibra profit su leite loss leite natra ai di zero da ne blai se adu ai se loss ne ba kari gino loss e ngasai gi ai na si ge trade tara sangi se si gi broker charge pi duri ba sumi ko adu gi broker charge to ai gi loss ne hai riba broker charge ai kadai de gi loss hoi dino ai gi principal de gi ai gi trade taw no ba ai gi amount ai gi fund thammi do adu de gi ai gi loss oi ba ho gi dui ni ba
suppose I loss or is a 500 Nicolo. I broker charge Sigi Tara Sigi ko Akono and the option the Sanga Gadi can also saw in a trap. I did 5,000 a loss name collective. Crash on some with it. Go. So I assume 1:1 Sidina 50% you winning ratio. See 50% you come among 50% you winning ratio sida. 50% you winning ratio sida some say Tama is some toxin collective Tara with a manga fail over manga success over some section with I am the loss or usually manga sila last decade organ. I fund say some 100 last the pull up loss or give a people name. Yaiko. The Maka, the Tarake Makata, the question hanging was in Hangiro. I did Hojik Pog the lady sings the Inakan, but the Ganta was Yarongin and Kale. Doubt labor and as I Ganta was a gassing dog. Ha, oh, Sandy Labiro. So, this is 1:1, 1:2, and top is I could mind the set from the mind the Sulagani to get threat to Sulaganico. Yaiko. Threats as Sulagani, I suppose I know threats a sang a color saver. See, can see is 100 okay. See, can say she canonical say red candle in color say red candle. Sida lupa taraga manga pi rekhala se ko lupa tranga ni besi jaga se open gi se close sida lupa tara ni khala se ko aduga mo next sida candle number lai ko yai ko si candle sida isi entry law re ba kadai da 10 rupees da isi entry law re khala se aina ai stop loss se 15 na thame ba ai kagumba market sina mathak ta higher khara gadi I see loss or dinner. I don't know, 15 rupees. See, I go buggy. Stop loss. I did auto sell dog or hive. Auto exit dog or hive. Concepts again, Taiko. Swipe. Other sit then the low river ricks a cano young. Not 10 rupees day entry low when I do go 15 days of lost company. Macaron the cook for that. Okay, Macaron is there. Now was your mosaic ID seller in entry to beginning. Bayaro in a kind of example Pirake and again Tanabuka. Suppose Marcus she the lady. Go. Sigi Kendall today an entry low recolassive. See Kendall today entry low re Aduga in stop losses she the Tamib. She there is stop losses Lupatara the lady. Aduga any entry low is in Lupatranga the low rib. See what the Arika in the city entry low rib. And stop loss Lupatara the Tamba I say. Any entry low in the trauma the net Lupatara in a stop loss Tamba in a rix low is a piano. Lupa Mangagi rix neighbor. Sanjaja bro. Yarika Lupa Mangagi rix ne. Adoitadi Rix tenang na lupa mga low gadi. Ko reward the Nasagi 1:1 the lagadi 1:1 the like halasiv ko. Rix tenang na lupa mga low buse reward to lupa mga high whenever 1:1 high gadi 1:2 high gadi 1:2 high gadi Rix the lupa mga aduga reward na 2 ore ko ni lupa tara o gado. Yan tariko. Ado nang sida low gado iba Rix sige Rix low gado iba lupa mga sida ko ni stop loss to kada no 10 na thamdo yo he nangi SL do lupa ai nang na kay market se makhaw no kum dharaga sige 10 rupees se jawraga di stop loss hit oyo ha na stop loss set to thamga do ne natra ado pa mana sida lupa trauma da ina lai ragi entry to waje hore lupa trauma sina 20 hek jaw buda auto send to go ha na ko target thamba su yai yai ko aduga kaigumba sida ina sisina 1:1 gini ntra somda makhada lupa mga Rix mathak te lupa mga gi 5 rupees ki profit ado kaigumba 1:2 do rega di lupa tra mga da 15 rupees ni entry law rise oren sina math market sina mathak ta haigal laga 30 rupees jor ko matam da kaigino 30 ire se soi bra soi ko
10 10 plus तौरकदौने हाइदि 15 दा plus 10 तौरदि 25 को 25 यौरक मतमदा आइगी कनोसे ऑटो सेल तौबायना थंबा दुसु दम जाय अइना माइंड दा थमगा आइगी प्रॉफिट तो यौरकांदा सेल तौथोकपा याय एग्जिट तौथोकपा याय को अदुबु अइ अपाम सबसाबा पॉइंट दुदि फंगरो अदु ऑटो सेल तौरगा थमगदि 25 रुपीस से जोबगा ऑटो एग्जिट तौगरो हायगदि फंगनी concept से अइना खनबदा खरसु डाउट लैरमगिनी खले संजित अदुम हंगो क्वेश्चन अदुम ज्ञान तादब सिंदु लोइना सर हुजी फोगे दि क्लियर होई सर क्लियर होदिबो क्लियर होइदबो कना यावरिगे हा अदुम हाइबिरो याय सर अब हनबिरम हुजिकता हुजिकतंग याव होइबेनी होय अयुगा हालके को अइना पास ऑफ यागा फुल कैंडल अम्मा जे एक लेरगा माइ एंट्री पॉइंट फजरो येंगांदा एंट्री पॉइंट दी येंगा कयामो यामना हाई द काव यागा तकी हाबगी पोस्ट अइना चंगिबा अमाउंट गी मतुमिना प्रॉफिट याम लगी तकी हाबी मतुमिना रेशियो जे पोलिदो Oh, अदोइना होलस याय रेशियो सिदि नंगी रिस्क टू की मतुंग इन होलकपने रिस्क सारेगदि नंगना एंट्री लव मतमदा स्टॉप लॉस अमा थमक्तुरिदना स्टॉप लॉस आइदि मार्केट से सुमाने सोइन तारोरे दुगा काखलेबा सिदा काखलेबा को सि काखलको मतम सिदा अइना एंट्री से स्वाइदे लौरे खलसेबा अदो अइ स्टॉप लॉस अइना से थमे खलसेबा अइना एंट्री लौरिसिना 20 rupees te entry lowre khalo agi stop loss na 10 rupees te thame khalasi market sina sidagi 20 dagi 10 da high daga di kaidorani ai auto sell tawgrani sidagi ai hena mangu pamde haibani na ko sida thamiba 10 se ga 20 gi ani gi difference se kya no lai se lupa 10 ne ba sigi 10 se magi risk ne ko dong asagi risk reward ratio sina high rai sina कइना कने नंगी रिस्क से लुपा 10 ओइरगदि को नंगी रिवार्ड लुपा 10 ओइब याय हैबा नत्रगना नंगी रिस्क सिना लुपा 10 ओइरगदि नंगी रिवार्ड से लुपा 10 ओइबसु याय नंगी रिस्क ने लुपा 10 ओइरगदि नंगी रिवार्ड से लुपा 10 ओइबसु याय हारिबा म्याम से 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 फाइनल साइन चले तो अदो सिगी अदो सिउ पाता होय अइना हनिंगिना की काव कैमरा में पागा तके हाबि देसना केनो रिस्क बुदी केनो इजे अदुगा केनो बुदी अपने रिवार्ड 20 to 30 हाबि मार्केट में माने अदो कयामु यामना कागदगे हाबदुदि रिस्क रिस्क रिवार्ड रेशियो नदि कयामु यामना कागदगे हाबदुदि खंगरोय नत्रा कदाय बाबा काबा यागे हाइसिदि कदाय बाबा हगतबा याबा नत्रगा हाइदबा यागे हाइसिदि टेक्निकल एनालिसिस की मतुंगिना खंगदबनि नत्रा अदुम लैरे अदि सिदा खोइना सपोज आइना रिस्क से 20 द नदि 1:2 द लौरे खलसी आई 20 दगी 20 मगा प्लस 20 देनी एंट्री लव से 40 जौब मतम द इसे को आई एग्जिट तौगे ने खंजरेबा अदु 40 जौसलक मतम सिदा आइना खले मार्केट से खरगा कागी दबो माले खलेबो को अदो इतादि आइगी ngsaigi stop loss की सेटिंग दो को चेंज तौरगा लापसु याय अदुम इनरपसु याय कैसु काइदि हाइदि सपोज मार्केट से सुमाइना कारे मार्केट हेक्टम मतुम सेट तौ बमा दरका ओइदब्रा आयो मार्केट नंग एंट्री तौ मतम द स्टॉप लॉस टारगेट लोइना म सेट तौरगा संग याय स्टॉप लॉस सु टारगेट सु टाइम टू टाइम नंग चेंज तौसु याय ngasai stop loss se market se run tौरगा एग्जिट तौदबा एग्जिट तौदबदा सुम होंग लाखो याय को सिदा लाखे कोई से सपोज आई होल्डिंग दा लैरिब्रा
से याद रहे ओके स्टॉप लॉस तो तुम चेंज तौर लाप जाए स्टॉप लॉस की कनो सु यावरी बने को वीडियो सु यावरी बने अदु सिंगिंग बिरो अदुगा हयेंग क्लास अमदसु अमु येंगमिनसे आइदि अखोने स्टॉप लॉस है अइना अमुतंग थमगिबे स्टॉप लॉस सिना आइगी ट्रेड सिमगी सुम ओइगनी हाइबे लेतेबो स्टॉप लॉस तुदी आइगी अपामबई मतुंगिना ओंथो ओंसिन तौबो याइबो लोइन को से सपोज आई सेंग मुथलके अदुगा हाइपेट सर सर अफम हारके सिदा मार्केट से सोना हाइगले को सिदा ऐसे एंट्री लो गरे खलसे आइगे स्टॉप लॉस से सिदा थमे खलसे बतरा द को द एंट्री लो गरे आइने थमे जे कइनो सिदा हाइदरा गदि हाइना आई लॉस ओइदना बइने बे स्टॉप लॉस साइज मयाम की सत्रबो कमाई तोगे ओके सिदा मार्केट से ना हाइगल लक पसिगी मतुंग इन ना आइन हाइनिंग इसे नंगी स्टॉप लॉस द 10 रुपीस तो न बसे सिदा 20 द थमुबो याई 30 द मु थमुबो याई 40 द मु थमुबो याई 50 द मु थमुबो याई को नंग हाइजरगदी स्टॉप लॉस तो आइदी चलीबा मार्केट की मतुंग इन दम कारगा प्रॉफिट में आम लौरुबसु याई सिदिन अदर कनो द नट द यादी यारे को सेम दुदी आई हजि हाइपेटी हाइगे अदुगा लाइन मार्केट पूरा जिंगद्रगदी सिगी ओनसिन से सिलेने स्टॉप लॉस सिदा दम तागे स्टॉप लॉस से इन सिदा 220 ने थमगरेबा करिगिनो हजि हजि मार्केट से 233 द लैबगी नत्रगना इन 225 हाइरेबा 233 द मार्केट से लैरेबा मार्केट की प्राइस ना अमुको म हेंगा खरे खलसे 240 जौगरे खलो अदाई मतम दai isi 230 on top yabra yai ko adai de amuk 245 jogore khalo ko adai matam de 235 on top ya inna ga sakhi be ha mane ma order ne thamdui se sigi stop loss se ina stop loss de sell tok thoki bai se market ki price de asida lai bani na ma sell tok roi ko ma sida order de sang lai gani open da ko adai ne lai gani ado hoje ki ngasi ki khoi topics na kadai de no ka ngasa ge na se low ri bai stop loss se aine low ri bai risk ko ngasa gi stop loss se aine stop loss se da lupat manga gi stop loss low re khala se se risk ne ba aine simang su yare hai bane na tra sigi risk se low ra kan da 1:1 ore ga di lupa manga se agi profit oi ba su yai hai ko sina khoi gi risk reward ratio ne ado kai gum 1:2 ore ma ga di lupa manga se ina loss or su yare ni low matam da ko 10 rupees se profit low ga da bane hai ba ko lupa manga se ina loss oine oisu low yara kano tawre low re 1:3 do ra ga di 15 rupees se oiga do ko sinagi reward sai tawra ga kai gumba 1:5 oira ga di 25 lakh do ni sigi matam sida ne ko na kano se ga sagi agi winning ratio am ko mu jeng tu se agi risk reward ratio se agi reward se na pick iba ma khai agi winning ratio se percentage se wang da ba ya de ba से एग्जांपल होइना आइना 1:1 दा ट्रेड तौरे खलसी को अदुगा 1:1 दा इन लुपा मंगा गी स्टॉप लॉस दा आईडी आगी रिस्क दा ला कांदा 5 रुपीस की आगी रिवार्ड ओरे खलसी आइना ट्रेड से ट्रेड तरा संगे खलसी ट्रेड तरा सिदा मंगा अमना सक्सेस ओरे खलसी अतोपा मंगा अमना फेल ओरे खलसी सक्सेस ओरिबा मंगा सिगी masagi sigi ratio sigi matungina trade amama success over the lupa manga high give sida manga success already 25 neba ko sida su trade amama success fail over matungina
ko lupa manga fail oigano oiba loss oiba haire adudi sidasu aina loss oidise 25 ne ko adi aina trade tara jangma matamda manga ama success ore manga ama fail ore adudi 25 loss ore 25 fail ore aigi profit and loss no profit no loss adi 0 rupees te leireba but adu laise kadai dano haigidi nasai gi broker charge haibam leireba broker charge pi duri bai aina trade changiba mayam si adugi broker charge do charge to ai loss ne hari broker charge se kadai dei sakani hara kanda aigi kano dagi aigi fund dagi trade ki leireba fund do adagi chattuini aduna kaigumba ina 1:1 sida 1:1 da trade toge hairedi ko 1:1 se ko na ayambana scalping da kana towi ko scalping ngakang candle si da profit kitang lahubo yai gaina fa ga changsin budo adu 1:1 se ayamba towi sida ina trade toge hairedi aigi winning ratio se yamdrabada 60% di ohelo haiba ko trade tara sangba matamda trade tarukti success ohenbiyo haiba adu hairedi trade mari ama fail ore yai ko trade taruk amana success ore ko fail oibedasu lupa manga loss ni profit oibedasu lupa manga gi profit ni ko adudi 20 leire aina 20 loss ore aduga ko 30 sina gi profit ore adudi ko si plus minus ta kan ingom de lupa 10 din le minatra lupa 10 si sidagi ai brokers sa charge ka khaido khra ka khale lem hobo ya edu lem hodo basu ai gi trade gi matugi yani ko example na mai si basida ko example sida mu yeng se koi ai de 1:1 gi lupa manga hi yeng si ba aina quantity se ko 30,000 gi quantity changi ba ko aduga 60% gi kano sida winning ratio 60% kano ibagi success oibagi trade change khalasi ko quantity lising ahum ne quantity amada ko aina loss oise lu oidaga ne lupa manga profit oidaga ne lupa manga da change khalasi aigi success oibasi re kano se 4% success ore khalasi 6% amana success ore khalasi 4% amana loss ore lower se yari ko ma'am adu ngasagi sisida khone laise loss oiba matamda lupa manga loss oiraktuini ba adudi ko agi trade amada ina loss oidu se kyano agi trade amada ngasagi 3000 gi kano se lakpani na manga hum traunga lising traunga se ingomda trade amada ingomda loss oidu se 15000 se ai loss oirani ba trade amada kyan tai ko ma'am kyan ta da budum habiro ko aduga aigi success oiba matamda na trade amada ina phangdu se kyano ko 45,000 ko then the sorry she is traung out the 15,000 mo gada ko I say 1:1 eba 15,000 1:1 oibani na ani maksida 15,000 loss trade ama loss oiba matamna 15,000 ne trade ama success oiba matamna 15,000 ne adu agi trade mari loss oire adu dei agi loss oidi su kyano 60,000 oire ni natra adu ga agi trade taruk success oire ko trade taruk success oire gadi agi profit agi kano se reward se kya oire ni 90,000 se oire ni kai ko adu di plus minus tawgraga 30,000 di engom da lem horiba hariba 30,000 se sidagi agi broker charge khaido khraga engom da khadi lem hobu yaiba then last ke conclusion sida laise kaino ai gadi khona 1:1 gi risk reward ratio 1:1 sida ina trade tawraga di ko aigi success rate se minimum 60% oidaba yade hai yai ko ado kaigumba 1:2 oidagadi 1:2 la agadi aigi winning ratio se खर 50% 40% बो 50% दा बो आई प्रॉफिट फंगंगनी संजित ज्ञान तारी ब्रो कमाई तौरी के तारी है
ꯑꯇꯩ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯧ ꯃꯥꯅꯦ वन इज टू फाइव ट्रेड तौबसिदी यामना प्रोफेशनल ट्रेडर सिंगसिना अयाम्बा तौइको अदो अखोय स्कल्पिंगददी 1:5 सिदी पांगना तौबा ngamdau mande ko 1:2 गुम्बदा तौरगा नत्रगा 1 यामबदा 1:3 नो सिदा दि रिस्क से अदो आइना रिस्क साउना लौदि मखै रिवार्ड साउना फंगे सिदे अखोय खंगे लोइना अदो सिदा आई 1:1 दा तौगे 1:2 दा तौगे 1:3 दा तौगे हाइजे आइगे अपाम्बने तौबदबु आइना 1:1 दा तौरगदी आइगी ट्रेड की सक्सेस रेट से तो हेंगल हंगदबने है सिदा जेंगसिको आइना कयगुम्बा 1:1 सिदा ट्रेड तौरगदी को 50% आई ट्रेड सक्सेस ओइबा फावबदा आइगी नो प्रॉफिट नो लॉस की जोन दा लेइबा 60% ट्रेड से सक्सेस ओइबा मतमदा आई प्रॉफिट फंगबा हौरकनेबा याइको अदुगा 1:2 सिदा 2:1 इरमेको 2 सिना सक्सेस ने 1 सिना लॉस ने आइदि सिना रिवार्ड ने सिना रिस्क ने को 1:2 दा खोना ट्रेड तौरगदी 40% सक्सेस ओइबा मतमदा सो आई प्रॉफिट फंगबा हौरेबा तो 1:3 दादी 30% दसु प्रॉफिट फंगबा हौरे अदुगा 1:4 दादी 20% नंगना सक्सेस ओइरबाउदा नंगसे लॉस ओइदे हाइबनेबा ब्रोकर चार्ज दि मांगनेबा तो 1:5 दा ट्रेड तौरगदी 20% खतंग नंगना सक्सेस ओइरगसु नंग प्रॉफिट फंगनेबा जानिंगी को 1:5 सिदा जिंगसिको 1:5 सिदा माना खतंग खतंग दा कनो याम तौए हाइसे कमाइनो जिंगसिबा 1:5 हाइरेबेना को सिस्टम माने से 20% दसु 20% सक्सेस ओइरगसु मा खोजे अच्छे प्रॉफिट लई हाइदुरिबा को अदो इन ट्रेड तरा संगे खलसि ngसागी लुपा मंगा मांगबा मंगा तोंगुसिदा तो 1:5 ता अदुदि सिसिददि आइदि ट्रेड अमदा आइना ट्रेड अम लॉस ओइबदा क्यानो ओइदिसे ngसागी आइगी कनो ददम जेंगसिबा 3000 की एग्जांपल सिदा 3000 क्वांटिटी 3000 क्वांटिटी सिदा इन ट्रेड अमा लॉस ओइबा मतमदा 15000 नि नत्रा 15000 नि अदुगा ट्रेड अमा सक्सेस ओइबा मतमदा आइदि 1:5 हाइरगदी सि 25 लाख तुइनि को 5 मेदि लुपा मंगा मांगबा अदुगा 25 ने प्रॉफिट ओइबा हाइबनिबा अदुदि 25 into सिटी क्या तारनी नाम जाममनि पाथो के को 25 ओके 75 का 1000 ai ko 1:5 सिदे आइना ट्रेड अमा लॉस ओइबा मतमदा फेल ओइबा मतमदा इंगोम द लॉस ओइदिसे 15000 ने ट्रेड अमा सक्सेस ओइरको मतमदा 75000 ने को अदुदि ट्रेड सिदा ngसागी 20% हाइगदि ट्रेड अनि अमना सक्सेस ओइरे अदुगा ट्रेड निपान अमना फेल ओइरे को सक्सेस ओइरिबा ट्रेड अनि सिगी क्यानो 75 into 2 1 lakh and 50000 को 1 lakh and 50000 सुम्मी को अदुगा लॉस ओइरिसिना क्यानो 0 अहुम लेरे त्राउंगा निपान गसे इंटू तोरको मत मंगा निपान निफु म लेरे मरी से खरे निपान 12 को सिनि 1:5 ता इना ट्रेड से तोरको मतमदा को हदि लुपा मंगा गी आइने रिस्क लौरे 5 रुपीस की रिस्क लौबो मतमदा is to 5 lakh manina agi reward sina trade ama success oiba matamda 25 rupees haibneba adudi trade ama ina loss oiba matamda
15,000 ni trade ama ina success oiba matamda 75,000 ni yai ko ado itadi aina trade ani success oiragadi trade ani success oiragadi 1 lakh sen 50,000 ni trade nipan fail oiba matamda 1 lakh sen 20,000 ni ado difference is yenga kan hoji 30,000 lem horiba ko 30,000 sidagi agi broker charge khaido khara ai khadi lem horiba ko ado man haise kaino agadi asa aina 1:5 the trade tawang amagadi trade taragi manungda trade ani khatang success oiragasu ai profit sum phangye ai ko adugo 1:1 the trade tawragadi nangna trade se the 50% trade success oiragasu ai se broker charge ai ngomdagi pigene ha question lainari bro ma'am question thoi dokpa leitraba malika samjhe jarabo madan yes hoi akoina au hoi akoina risk se kamaina no ha gring sai kano do stop loss ne ko akoina risk sai na sali singa sai dagi agi stop loss ko ai na lupa tara dai 10 rupees dai ni entry lore aduga 7 rupees dai stop loss thamagadi agi risk to kya na lupa ahum ni natra si nattaba risk flow masu lai ko aina la lupa idi 1 lakh ki invest tawsile 1 lakh sida ina 2% dagi hena I loss oiba pamde hadi 2% haina thamba jabagi kano su lai ko hayeng ai noma live class ta haige aduga mu idi 2% gi aina kano se loss se lawragadi 2% gi indi 1:1 oigadi 2% da igi kano da thambani natra reward to 5% aina somna kanda risk low lawragadi agi reward to mu kano da lawra ko yai ko sida lakani hayeng se suppose in SBI dai buy tawge khalasi sida stop loss sai mjari ko GTT stop loss dai ne sida -5 ire target da su 5 thame ba si 1:1 ne target dai na 10% and ire agadi 1:2 ni target dai na 15 ire agadi 1:3 ore na tra target dai na 20 iragadi 1:4 oyani target sidai na 25 iragadi 1:5 oyani yai ko ma'am minus use aboda stop loss ta de minus e ko aduga target ta de minus e de दुसिगी GTT मतंग हिदा अमु हेन खंगनिगदी नोमा कोने लाइव क्लास ता फजना रिकॉर्डिंग तव वीडियो जावरी बनि को खोगी कनोदा वीडियो चैनल सिदा आइगी सिगी वीडियो चैनल से यामना प्रोफेशनल ओने कइदो नमदा सेम बनते साइना सुम क्लास तव मिना विद डिस्कशन तव मिना द सुम हापंग तने बरोइना मयम कोन सुम यंग बयाना बै अरे को म्या अदो ngasi de swai de losilage aise lai khurumba ama chatu bosu layu ko the video se amuka repeat tawraga jing biro aduga kaigu question lai rega su next class ta na ko next class ta khoi amuka mu